Heute, wie geht es euch? Also, danas radimo razliku između wenn ich krank wäre und wenn ich krank gewesen wäre. Ako ne znaš razliku, ostani do kraja ovog videa, sigurna sam da ćeš naučiti. Ok, šta ovdje imamo? Ovo je sve konjunktiv 2, ali jedna je rečenica za sadašnjost, a druga za prošlost. Hajde da vidimo o čemu se ovdje radi. Konjunktiv 2 za sadašnjost imamo hätten i wären za glagole haben i sein. Za sve ostale glagole koristimo würden i infinitiv. To nam je neka prečica da ne bismo učili sve. A za modalne glagole ih učimo na pamet. Biće poseban video o modalnim glagolima. Ko želi da vežba samo sadašnjost, evo gore ostavit ću link. Provežbajte. A za prošlost imamo za haben, hätten, gehabt, za sein, wären, gewesen, za sve ostale glagole imate hätten ili wären, zavisi od toga da li je glagol mirovanja, odnosno glagol kretanja, i particip 2. Šta je to konjunktiv 2? Hajde da vidimo. Konjunktiv 2 je ono šta bi bilo kad bi bilo. Pa tako imamo rečenicu da sam bogata, kupila bih ostrvo. Da sam sada bogata, kupila bih ostrvo. Znači, ovo je neka hipotetička situacija u sadašnjosti. Pričamo o tome šta bi bilo kad bi bilo, ali za sada, nerealna sadašnjost. Ovo će biti na nemačkom. Wenn ich reich wäre, dann würde ich mir einen Insel kaufen. Imamo konjunktiv 2 od glagola sein i würde plus infinitiv. Wenn ich reich wäre, dann würde ich mir einen Insel kaufen. To je sadašnjost. Šta bi bilo kad bi bilo u sadašnjosti? Da sam bogata, kupila bih ostrvo. Hajde da vidimo šta bi bilo kad bi bilo u prošlosti. Da sam bila bogata, kupila bih bilo ostrvo. Malo čudno zvuči na našem jeziku, ali na nemačkom ima smisla, pa će biti Wenn ich reich gewesen wäre, dann hätte ich mir einen Insel gekauft. Imamo gewesen wäre, znači particip 2, gewesen i konjunktiv 2 glagola sein, wäre, hätte plus particip 2, gekauft. Ok, idemo malo da provežbamo. Seid ihr bereit? Los geht's. Wenn ich Zeit habe, komme ich gerne. Ako imam vremena, rado ću doći. Ovo će biti u sadašnjosti kako da imam vremena, rado bih došla. Spremni? Wenn ich Zeit hätte, würde ich gerne kommen. Da imam. Wenn ich Zeit hätte, wenn ich etwas hätte. Wenn ich Geld hätte, da imam novca. Wenn ich, was noch? Einen Wagen hätte, da imam kola. Und so weiter. Würde i infinitiv. Ajmo za prošlo vreme da vidimo. Da sam imala vremena, ja bih došla. Ali nisam imala. Wenn ich Zeit gehabt hätte, wäre ich gerne gekommen. Imamo glagol haben, ali konjunktiv 2 je hätten. Za prošlo vreme imate i particip 2, to je gehabt. I u drugom imate konjunktiv 2, wären ili hätten, zavisi od toga koji je glagol. Ovdje je glagol kommen, glagol kretanja, zato ide sa wären. Weiter, dalje. Wenn ich neugierig bin, dann stelle ich viele Fragen. Ako sam radoznao, postavit ću puno pitanja. Kako će biti da sam radoznao, postavio bih puno pitanja. Biće, spremni. Wenn ich neugierig wäre, dann würde ich viele Fragen stellen. Ovdje viele Fragen, ali nam na, dobro. I sljedeća, da sam bio radoznao juče, ja bih juče postavio puno pitanja. Wenn ich neugierig gewesen wäre, dann hätte ich viele Fragen gestellt. Weiter. Wenn ich motiviert bin, dann trainiere ich intensiv. Ako sam motivisan, trenirat ću intenzivnije. U sadašnjosti, nerealna sadašnjost, da sam motivisan, trenirao bih intenzivnije, bit će Wenn ich motiviert wäre, dann würde ich intensiv trainieren. Da sam juče bio motivisaniji, trenirao bih intenzivnije, bit će Wenn ich motiviert gewesen wäre, dann hätte ich intensiv trainiert. Weiter. Wenn ich tanzen kann, dann tanze ich mit dir. Ako umem da plešem, plesat ću sa tobom.
Biće u sadašnjosti da umem da plešem. Plesao bih sa tobom. Wenn ich tanzen könnte, rekli smo za modalne glagole, oni imaju svoj oblik, učit ćemo ih na pamet. Wenn ich tanzen könnte, dann würde ich mit dir tanzen. Odnosno, da sam juče mogao da plešem, ja bih plesao sa tobom, pa će biti Wenn ich hätte tanzen können, dann hätte ich mit dir getanzt. Pažnja. Kod modalnih glagola drugačije nego kod svih običnih glagola. Rekli smo za obične glagole što se tiče prošlosti imate hätten ili wären i particip 2. Hätten gekauft. Kupila bih nešto juče. Oder wären gegangen. Išla bih negde. Ali ovdje imamo modalni glagol können, moći. Tu imate samo hätten, konjunktiv 2. I nakon toga imate dva infinitiva. I tanzen i können vam je u infinitivu. Ništa ne menjate. Samo stavite hätte. Hätte je za sve modalne glagole. I tanzen können. Weiter. Wenn ich nicht arbeiten muss, dann komme ich auch. Ako ne budem morao raditi, doći ću ja. Da ne moram raditi, došao bih. Biće, wenn ich nicht arbeiten müsste, dann würde ich auch kommen. Da nisam morao raditi, došao bih ja, biće. Wenn ich nicht hätte arbeiten müssen, dann wäre ich auch gekommen. Šta smo rekli? Modalni glagol müssen. Imate samo hätten, što je konjunktiv 2, i infinitiv. Hätten arbeiten müssen. Imamo domaći, imate 3 rečenice koje ćete sami ili u komentaru ili pošaljite na dobro poznat mail skolatauerbridge@gmail.com da proverim. Wenn ich traurig bin, dann höre ich Musik. Ako sam tužan, slušat ću muziku. Wenn ich krank bin, gehe ich nicht zur Arbeit. Ako sam bolestan, neću ići na posao. Wenn du mir verzeihen kannst, dann bin ich sehr glücklich. Ako bi mi oprostila, onda ću biti veoma srećan. Napravite i konjunktiv 2 za sadašnje i konjunktiv 2 za prošlo vreme, da vidim kako ćete to uraditi. A ono što sledi su korisne rečenice. Ich hätte es gestern machen können. To sam mogao juče da uradim. Ich hätte es gestern machen können. Ich wäre sicher glücklich geworden. Ja bih sigurno bila srećnija. Ich wäre sicher glücklich geworden. Ich wäre früher fertig gewesen. Ja bih bio, odnosno ja bih završio ranije. Ich wäre früher fertig gewesen. Du hättest das früher erledigen sollen. To si trebao ranije da uradiš. Du hättest das früher erledigen sollen. Ausgezeichnet, Leute. To bi bilo to za one koji nisu, zapratite ovaj kanal i možete da se pridružite nama u učenju nemačkog gdje trenutno u aprilu kreće i e-mail program, više o tome na skolatauerbridge@gmail. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!